Rose Kathoka memba molote ungu wa chama cha Wiper mbungeni ya Kitui ni wawetakana moto atongoi ni mambeisye kumanda undo mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ukosa usumbi wa Kenya unyuvanini munene ukite mwakani wa 2027 kwa kwambisya kuandikithia enende nthini wa chama cha Wiper na kuthuthia enende kosa kura na kivandi kwitene. Rose awetakika vindani kala wethi wanasikalo na atongoi onthe ma chama cha Wiper kuma wodini ya Ngomeni mwingi ya Yulu kauntini ya Kitui kunenanisia na kuikia mawalani ma kwambia kuandikithia enende chamani cha Wiper kana kweyumbanisya unyuvani munene kwitene aiwetakana isu no yonzi yayo ka itona kutonethia Kalonzo kosa usumbi. Onesimus Chalo na mauvo. Rose Kathoka wa chama cha Wiper ni wakomanya ndongo isi ya chama kiu kuma wodini ya Ngomeni ile mwingi ya Yulu kauntini ya Kitui na kwithia na sikalo kwa location ni ya meta mesi valamane nisi undu chama cha Wiper kiu kwata kunima kura aingi valameke ya metalatala ya kuambisya kuandikithia enendindini wa chama cha Wiper no kana kutonethia mutongo wa chama kiu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa usumbi wa nthi ya Kenya unyuvanini munene ula ukite. Rose nena waweta kana itambia ini ya kwenda kumunenge vinya Kalonzo Musyoka no kana kwa utongo wa nthi iya yenda tongo alangi kuma vau kamba kukwata mbau walanyo tuumbanite niketha withie nitwethia twina ambassadors ma kwandikithia andu kiamani kia Wiper na nitwetikilana namo kana nimeuthimambie kuregister andu kiamani kia Wiper na kukulia andu maitu meandikithie mose ibande na mayosa kura niketha twiyumbanie 2027 mwana waitu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka withini watu ikamusumbi wake. Memba u etambanite ya memba munyanya Jacinda Moni valana akiwa mwenda motongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka au malukenza wokamba kumanda kukwatu kwoko nimba ilingi iweta namo nimeukwatila vaile mbeta ya ukamba na kunena na wasya umwe. Tuikulasya munene witu our party leader Kalonzo Musyoka endesye kweche kura kuya kwasa na kututia ku mashinani nituthi usuvya nituthi kumanza kura ku nze ku mashinani nikana kivila kino tukabikia kosa atongo yala mebikira nthini wa umbano une mamwenda mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka dakalele nthini wa savali ya kumandha usumbi kana kumukwata mbao mundu ungi kukite usumbi wanyu tuendete wa 2027 tuendethwe engangari ekale ngumu ndakasyoketina tuenda kulikibila cha usumbi na karate kuunga mundu koko atwike no kutwika deputy kana atatukuliti ethano ukethwa kwenda kuunga mundu koko yenenzi ala tukuna akura niye tuketikila lakini tuenda kwa Kalonzo wa Musyoka ilitra wana Wiper na mwenye muno nguneno kitengo ni cha wana rika tu ready kumuunga koko ewe musumbi wa thantatu wa nzi ya Kenya 2027 pate kusyoka netina ona wiyo vone mena mutongo wangaliko yole Raila Odinga kukwata mbau Kalonzo Musyoka nthini wa savali ya kukite usumbi kwa kwithiwa ethi twi mukwata kwoko nthini wa savali syake sya kumamba usumbi wa nthi ya Kenya ni matwete pamwe ni kana ngatuswani obo wa chama cha Wiper kila kithi twekitena mutia mwingi na nitukwenda tukwata ni mutia chama ni cha Wiper ni kana binda yukite wese kwithia kielelo kitu toka kukilia ni kwithia kielelo kitu ni 2027 Stephen Kalonzo Musyoka au kekwithwa president na ithu tuyukia ituyumbanitie na nituyumbanitie onamba ya mukamba namba ile ingi sionthe siuke situkwate kwako nitwasithokie sionthe ona langi mathiata makumia nitwamakulia ona Raila onthe wese kwithia ni Musyoka Kalonzo ni wa Musyoka ni mesundu methitwe maithukuma Kenya banduni pamwe na yuni tukwenda nikananga wese kwithia nitwoka twethiwa kindu kimwe nikana Kalonzo wa Musyoka avitukembe Tilivote vlingo muvo mutongo TV kuma meta mesi ila mwingi ya Yulu wa kauntini ya Kitui. Nita Onesimus Chalo.